Yes, reka tubasuze kandi tubifurize kugubwa neza mwese mufata umwanya mukagenda mubana natwe muri gahunda z'amakuru atandukanye, amakuru bari kuvugwa mu Rwanda, mu Burundi ndetse no ku isi hose. Tubagezaho n'andi makuru atandukanye bari kugenda cicikana ndetse anavugwa ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Ngusabe niba ari ubwa mbere dukurikiye, uri munsi ya video kandi kuri buti tukura, ukore subscribe maze uyongere mu muryango mugari w'abana natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibindi biganiro bitandukanye tugenda tubagezaho. Hari ku munsi w'ejo ku itariki ya 10 Werurwe 2022 nibwo urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko rwataye muri yombi Uwihoreye Jean Bosco Mustafa wamenyekanye nka Ndimbati, aho urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwavuze ko akurikiranweho icyaha cyo gusambanya umwana utaruzuza imyaka 18 y'amavuko. Nyuma y'amasaha make uyu Ndimbati atawe muri yombi, Kabayizi Firidausi akaba umukobwa uvuga ko ari we watewe inda n'uyu Ndimbati, akaba hari ibyo amaze gutangaza ndetse akaba atangaje n'icyo yifuza nyuma y'uko uyu Ndimbati atawe muri yombi. Nibyo tugiye kugarukaho mu buryo burambuye, tubabwire ibyo uyu Kabayizi Firidausi atangaje. Ngusaba ubane natwe kandi niba ari n'ubwa mbere dukurikiye, uri munsi ya video ukande kuri buti tukura, ukore subscribe kugira ngo wiyongere mu muryango mugari w'abana natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibindi biganiro bitandukanye tugenda tubagezaho. Amahoro y'Imana n'imigisha bikomeze bibane namwe. Uyu Kabayizi Firidausi rero ibingibi tugiye kugarukaho yabitangarije YouTube channel yitwa Megapixel TV, ni nyuma y'uko umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Dr Murangira Thierry ku munsi w'ejo ku itariki ya 10 Werurwe 2022 yatangaje ndetse anemeza ko Ndimbati yamaze gutabwa muri yombi akurikiranweho icyaha cyo gusambanya umwana utagejeje ku myaka 18 y'amavuko. Uyu Kabayizi Firidausi akaba avuga ko afite imyaka 19 y'amavuko. Yagize ati ibi rero akaba yabitangaje nyuma y'uko Ndimbati atawe muri yombi, aho yagize ati sinashakaga ko afungwa rwose, icyo nashakaga ni uburenganzira bw'abana. Ngewe nta nubwo ibyanjye nabyitayeho cyane, ibyo kuvuga ngo narahohotewe ngo nkeneye ubutabera ndenganurwe, ahubwo ubutabera nkeneye n'ubw'abana banjye kuko n'ubundi byanjye byararangiye, ntabwo bamufunga n'ubundi ngo nsubire imbe umukobwa. Ibihe ntabwo byasubira inyuma, igihe yarakintesheje imyaka irenga 2 ndetse kugeza uyu munsi rero akaba ari ibingibi uyu umukobwa Kabayizi Firidausi yatangaje. Nkwibuza ko Ndimbati yatawe muri yombi nyuma y'uko uyu Kabayizi Firidausi agiranye ikiganiro n'ikinyamakuru Isimbi TV asobanura uko yamuteye inda, aho yasobanuye ko yabanje kwifashisha ibisindisha, aho yamuhaye inzoga yitwa amarura. Rero uyu bikaza kurangira bakoranye igikorwa, rero birangira muteye inda. Nyuma yo kubyara uyu Ndimbati akaba yaratereranye uyu mukobwa, akaba ari uko nguko yatangaje. Ni mu gihe rero mu kiganiro uyu Ndimbati yagiranye nabwo n'ikinyamakuru Isimbi TV ku murongo wa telefoni yavuze ko aba bana bemera ndetse ko abaha n'ubufasha, ahubwo avuga ko uyu mukobwa ibyo amwifuzamo ari ibya mirenge. Gayo nguko rero mwumvishije uko ibintu bimeze, mwumvishije uburyo Ndimbati yakozemo ibi byaha akurikiranweho ndetse n'icyo Kabayizi Firidausi abivugaho ndetse n'icyo yifuza nyuma yitabwa muri yombi rya Uwihoreye Mustafa ryabaye ku munsi w'ejo ku itariki ya 10 Werurwe 2022. Ngushimire cyane, ngusabe niba ari ubwa mbere dukurikire munsi ya video kandi kuri buti tukura, ukore subscribe maze uyongere mu muryango mugari w'abana natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibindi biganiro bitandukanye tugenda tubagezaho. Nkwibutse ko tubagezaho amakuru bari kuvugwa mu Rwanda, mu Burundi ndetse no ku isi hose. Tukabagezaho n'andi makuru atandukanye bari kugenda cicikana ndetse anavugwa ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Icyo usabwa nta kindi, uri munsi ya video kandi kuri buti tukura ndetse no kukazogera kugira ngo uyongere mu muryango mugari w'ababana natwe 5 kuri 5 muri gahunda z'amakuru tugenda tubagezaho. Amahoro y'Imana n'imigisha bibane namwe, turabakunda cyane.